Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kericho hamwe na atongoria matiganĩte, President William Ruto nĩ arugũrĩtie waki wa barabara ya kuma Kapsurer gũthiĩ Sosiot na ya kuma Kapsurer gũthiĩ Kipsolu. Barabara hiyo ya kutoka hapa Kapsuser mpaka kule Sosiot tutaweka lami. Pia ya kutoka hapa kwenda mpaka Kipsolu tunaweka lami. Kama wizara tumesema, Your Excellency, tunaleta mswada ya kuhakikisha there is a dedicated funds ya kuokoa mabarabara ambayo tulijenga under low volume, ndio tuweze tukalinda ile assets tuko nayo, because tunatumia pesa mingi, lazima ilindwe kupitia maintenance. Aikari nĩ makeneire kwĩrĩrwo kũreherwo bataraitha ihinda-inĩ rĩrĩ arĩmi methagathagĩte kũhanda, President akiuga thumu ũyũ nĩ ũgũteithia kuongerera magetha. Kericho County ni kati ya county ambayo wanazalisha chakula ya kutosha mpaka mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mbolea, mimi nataka niwahakikishie, mbolea hapa lazima ipatikane kila mahali. Nimeweka mpango ya kutosha, nimemwambia waziri, nimeambia huyu Rono ambaye ni PS wetu na ni mtu ya hapa Kericho. Ameng'ang'ana mambo ya bolea, tulikuta ikiwa shilingi 7,000, sasa ni 2,500. Rais amejaribu hajajaribu? Amejaribu hajajaribu? Na sisi kazi yetu ni kumsaidia. Amenipa kazi hii ya kung'ang'ana na ile pombe na ua watu. Tuendelee tusiendelee? Ihinda-inĩ o rĩu, President arauga kũrĩ kĩgĩna kĩigĩtwo keheri-inĩ nĩguo gũtambia thitima matũũra-inĩ ma kaunti ĩno ĩrĩ ta njĩra ya kũrehe ũkũria na makĩria mwena-inĩ wa wonjoria. Bado kuna watu wengi hawana stima, si namna hiyo? Katika budget yetu ya mwaka huu nimeweka bilioni 1 ya Kericho County kuunganisha stima kwenu. Kwa hivyo tutakubaliana na wabunge hawa, seneta wenu, gavana wenu, hao wabunge, tutakubaliana ni kijiji gani haina stima ndio tupeleke stima. President erire a Kenya atĩ thogora wa mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ ũkĩhũthaga makĩria thutha wa thogora wa maguta kũgũa na ciringi 7. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura.